imigambi yo kuva Uvira yafatwa yo ni myinshi cyane. Uburundi bukeneye kugaruka muri Uvira rwose kubina bwiza, kuko Bujumbura hari inama z'igitaraganya nyinshi cyane. Bujumbura inama z'igitaraganya nyinshi cyane ziri kwibaza uko Uvira yagaruka. Kujya hariya ku imitwe itwaje irwanisho cyangwa kuba hariya byafashaga Burundi. Kuba FDL yabaga mu kibaya cya Plaine de Ruzizi, kuba Wazalendo babagamo, kuba babaga mu za Mwenga, za Warungu, kuba FDL yabaga mu bice bya Warungu, mu bice bya Fizi, ubwabyo byari ibintu byari fatiwe n'u Burundi, kuko bwabashaka kuba bwakora amabuye hariya muri Kongo mu buryo bworoshye, bwabashaka kwacunga mu buryo bworoshye bukoresheje kano kajagari. Kuba Kongo ubwayo, ingabo za Kongo zitabasha gucunga umutekano muhariya, byafashaga Burundi. Ayo mpamvu ndi ngo impamvu iyi Uvira ari akasa mutwe. So ndiye kuganira Uvira, ingaruka za Uvira ku Burundi, turebe n'ukuntu Bujumbura ibintu byadogereye. So Uvira ubwayo isa nkaho ari finale, ni town iri finale, n'umujyi uri finale, n'umujyi urebye w'abacurabwenge bacuraga ubwenge bwa Bujumbura, b'abacurabwenge ba Bujumbura babucuraga bushingiye kuri Uvira. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com ho muri hirya no hino mu bice bitandukanye. Igitondo cyiza ndabaramukije, mbifuriza umunsi mwiza kandi mbifuriza amahoro y'Imana mu bice byose murimo. Ni Miyake Kayiranga kuri Bwiza TV, bifuriza imigisha y'Imana. Uyu munsi ni tariki 11 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Tuje mu makuru avuga muri gitondo, na makuru urebye tutari buze kujya kure ya Uvira ndetse na Bujumbura. Nibyo bintu tuza kujyaho, turebera hamwe uko ibintu byaramutse, ariko tuzaza no kujya mu mujyi wa Goma. Mujyi wa Goma haravugwa inkuru y'umujyanama muri AFC warashwe, witwa Maguruwari Paruku. Yarasiwe mu mujyi wa Goma. Niyo nkuru navuga ko iri kuvugwa. Ni inkuru nteka ko abantu benshi ishobora kubatungura, ariko cyangwa se ishobora no kubabaza, ariko ni inkuru itari nziza. Igaragaza ko umujyi wa Goma ufite rwose za infiltration nyinshi cyane zitoroshye, ndetse umuntu atabyitondeye yanaraswa. Ibyo ngira ngo dukunze kwivugagera mugenzi wanjye Kedi. Twagiye tubigaragaza ko kuri mujyi urimo ikintu bita FDLR, urimo ba GL, urimo Wazalendo, urimo ingabo za Kongo zindi, uriya mujyi uracyarimo n'Abarundi. Igihe twagaragazaga ko abaturage bakunda kubigenderamo, bakunda kwicwa, bagashimutwa, ndetse bakaza kubatera mu bintu byabo, tugaragaza ko twagaragaza ko ikwiye gushyira imbaraga cyane cyane mu kintu cyo gusaka, kubera ko ubona ko buri wese utitonze arabigenderamo. So urumva rero uyu mugabo yarashwe, AFC nabonye yabitangaje, nayo igaragaza ko yarashwe, yabajwe n'urupfu rwa Maguruwari. Mu by'ukuri
ni ikintu rwose wavuga ko kitoroshye. Ikindi nababwira nuko Byamungu umuyobozi wa AFC ingabo za AFC wungirije ejo yagize gute, yagiye muri Uvira. Ejo yagiye muri Uvira rwose, agaragara ari muri Uvira n'abasirikare barimo na Wiringoma. Rubango abantu benshi bari batarabyemera, ariko Byamungu hari video rwose katwumve twumve Byamungu ko byavuga abwira abaturage waweze kufanya kazi zao za kawaida, abaturage bakomeza akazi kabo, wameweza kukombolewa kuko bamaze kubohorwa. Malalamiko yao tulisikia mara mingi, mateso walikuwa nayo, ubutaka kwabo twarakumvishe igihe kinini cyane, na wazalendo uburyo batesheje umutwe na jeshi ya Kongo, abasirikare ba Kongo, abazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Yamemalizwa na chama cha AFC M23 yamaze kurangiza ikibi cyose, abantu mwabohowe. Ati abaturage bakora akazi kabo nk'uko bisanzwe, na wajisikie huru. Ati kandi bumve ko babohowe, bumve ko bagize babonye uburenganzira bwabo. Wamekaa hapa masiku za kutosha wakitumia silaha kinyume na sheria. Ati turabwira abazalendo bose rano kuzana imbunda bafite mu nzu, waseme kwamba hapa kuna mzalendo mwenye anayekifichika na anatumikisha silaha. Ati turashaka ko nta muzalendo n'umwe ushobora kuba ari hano afite imbunda. Usalama uweze kurudia ndani ya mji wa Uvira. Ati umutekano ugomba kugaruka mu mujyi wa Uvira, kwa sababu usalama ama security ni contribution ya watu wote. Ati umutekano ni w'abantu bose, waweze kufanya demonstration ya kweli na waweze turasaba abazalendo kwishyikiriza, sema ni mahali gani kuna kwigaragaza, ama kunapokuwa watu wanashika silaha kinyume na sheria, bagatanga imbunda zose bafite pamoja kuweza kuleta usalama pamoja. Ati nibwo tuzadushyize hamwe kugira ngo dutange umutekano twese turi hamwe. So abavuga rero ko Uvira itarabohorwa, nababwira gutyo rwose ko ibintu byarangiye. Nahoze mbona abantu benshi bajya impaka, Uvira ntirabohorwa, ni sepatombe biki n'ibiki, ni AI. Uvira yabohowe, Uvira yarafashwe, Uvira tombe, Uvira yabohowe rwose. Abantu muri ibyo ngibyo nabonye n'abantu batemera. Mushaka tubemeza iki? Twebwe twamanutse aricyo kitujyanye. Iyo nta kindi mu minsi mike turazamuka, dusubire mu kazi kacu bisanzwe, dukurikirana inkuru zose, twicaye ngo dukore inkuru z'iperereza zacu dukora n'ubundi tubegereye, turi hafi n'ubundi aho twari dusanzwe dukorera. Uvira yabohowe rwose. Ino video ndaza no kuyishyiramo hano, murayibona. Byamungu nguyu rwose ku biro by'umujyi wa Uvira. Mwabonaga ibifaro byinjiye mu mujyi wa Uvira byari bigiye gukora iki? Byari biherekeje uyu mugabo. So gusa igihari cyo nuko uyu mujyi uracyafite za infiltration, nawe ufitemo za wazalendo nyinshi cyane. Uyu mujyi urimo abarundi benshi cyane, bavuga ko hari abarundi bari hariya batarataha, bategereje ko bese bashobora gukora ikintu cyari cyose sanisa, bashobora gukora ibikorwa bijyanye n'ubugizi bwa nabi, bashobora kujya bakakurasa. Mushobora no kutazabona rwose abanyamakuru bajya hariya muri uwo mujyi wa Uvira, hajyaho abasirikare gusa. So abanyamakuru nubwo bafite jire, bafite iki, hariya rwose waraswa. Ntago ari ubwo ko nta nubwo dufite, ariko nta mpamvu nimwe yo kugira gute ku kintu ufite amakuru. Twe murabizi ko tugira amakuru rwose y'imbere y'iperereza, turayafite amakuru y'imbere y'iperereza, amakuru ushobora kumenya ko umwanzi arimo hariya, kandi si umwanzi w'Ivetura gusa, ni n'umwanzi w'umuntu wese. Nkatwe rero noneho twebwe abanyamakuru turi muri danger, rwose turi muri danger. Nta abagabo nta miyaga bagushyiriramo. So haracyari urugendo rwo kuba iyi Uvira yabanza kubohorwa, dushaka kutazanayijyamo rwose, tukayijyamo nyuma, ariko mwumve ko Uvira yamaze kubohorwa already. Ndetse mu minsi mike mve turazogaragaza umuyobozi uzayobora iyi teritwari ya Uvira, ndetse n'abandi bayobozi barimo umuyobozi w'umujyi wa Uvira, abayobozi b'amakaritsiye n'iki iraza kubashyiraho.
kuko icya mbere no kugarurira abaturage umutekano, icya mbere no kubereka ko wababohoye, ibindi byo ni ibintu byizana. So rero nicyo navuga, ariko imigambi yo kuva Uvira yafatwa yo ni myinshi cyane. Uburundi bukeneye kugaruka muri Uvira rwose kubi na bwiza, kuko Bujumbura hari inama z'igitaraganya nyinshi cyane. Bujumbura hari inama z'igitaraganya nyinshi cyane ziri kwibaza uko Uvira yagaruka. Ku munsi w'ejo havugwa inama y'abajenerali ba Kinshasa bagiyeyo nyuma y'uko umujyi wa Uvira ufashwe, bose bibaza bati uyu mujyi uragaruka gute? Baribaza ati uyu mujyi uragaruka gute? Niki cyakorwa? Baratekereza gukoresha indege, baratekereza gukoresha drone, ndetse baratekereza no kuba bakoresha amabombe bakarasa mu mujyi wa Uvira. So rero n'abayobozi nkeka ko ariyo mpamvu batagaragaye wenda barya mu mujyi hagati ku marompuwe, kuko harimo ibibazo. So iperereza rifite ibyo rigaragaza, kuko urabona ikintu umujyi, abantu ikintu mugomba kumenya, uyu mujyi uburyo uri danger, ni umujyi uturanye n'igihugu cy'u Burundi, igihugu cyarwanaga na AFC M23. So bivuze ngo rero bivuze ngo hano hashobora kuba ikibazo gikomeye cyane. Urabona ngo umuntu ashobora no guhagarara mu Burundi akakurasa, ashobora no kuba ari umuzarendo, ashobora kuba ari umusenede cyangwa umu FDD, abari bose abasirikare babo akakurasa. Hano rero bisaba M23 kwitonda. Urabona ibindi bice byose nka za Goma, M23 ifite imbavu nziza cyangwa ifite ahantu ishobora gushyira umugongo heza. Waza hano muri manutse mu gice cya Bukavu naho byari uko, ariko watangira kugera ku gice cya Plaine de la Ruzizi ibintu bigahita bihinduka. Nkeka ko no mu bintu bya mbere byatumye habaho kugorana, habaho uburyo bugoranye, nuko harimo ibintu, harimo uburyo bwo gutekereza ati ni gute Uvira yafatwa, kuko nketse ko yagiye mu mibare myinshi cyane kurenza niyo Goma yari hari. Kuko ururwana n'umuntu imbere mu gihugu, kandi uri kunuza ku ntanzi z'urugo, urakikira urugo rwe, noneho habaruri, noneho ukuntu bameze muri ntambaro, ukuntu babyitwayemo ni ntambaro ubona ko bashyizemo umutima wabo bose, ndetse batifuzaga M23 mu mpande zabo, ntibayikeneye. Kuko kugera kwa M23 mu mpande z'u Burundi birabivuze ko ibintu byinshi birasenyutse. Imitwe yitwaje irwanisho yashinzwe n'ingabo z'u Burundi, ndashinzwe n'ubutegetsi bw'u Burundi irasenyutse. Kugera muri Uvira hariya bivuze ko ingabo z'u Burundi iza access zageraga muri Sud Kivu irangiye. Ntabwo byoroshye, sorry. Magripe adufashe kubera ushyuye n'akavumbi. So icyo nibaza nuvuga ngo kugera hariya ku imitwe itwaje irwanisho cyangwa kuba hariya byafashaga u Burundi, kuba FDL yabaga mu kibaya cya Plaine de la Ruzizi, kuba wazarendo babagamo, kuba babaga mu za Mwenga, za Warungu, kuba FDL yabaga mu bice bya Warungu, mu bice bya Fizi, ubwabyo byari ibintu byari fatiwe n'u Burundi, kuko bwabashaka kuba bwakora amabuye hariya muri Kongo mu buryo bworoshye, bwabashaka kwacunga mu buryo bworoshye bukoresheje kano kajagari. Kuba Kongo ubwayo, ingabo za Kongo zitabasha gucunga umutekano mu hariya, byafashaga u Burundi. Kuba ingabo za Kongo ubwazo zitari stable, zananiwe gukora imitwe yitwaje irwanisho, byari kimwe mu ntwaro Burundi bwakoreshaga mu kuba bwabasha kujya gute kwigarurira iki gice. Rero bivuze ngo Uburundi ntibuzigira bukunda M23 na rimwe, kereka ubutegetsi bukuweho cyangwa buvuyeho, ariko nabwo sinzi uko bwavaho. Igihe bwavaho hakaza ubundi butegetsi bushobora kuza bwemera ko bwakorana na AFC M23, ariko hakiriho ubu butegetsi bwa CNDD FDD ntabwo bizakunda. No kuvuga ngo ibintu hano byaharibitse. So ndi kuvuga ku ruhande rwa M23, gufata umujyi wa Uvira ni byiza cyane, birakubita izi inyeshyamba zose, no kuzishyira mu gatebo, no kuzikiza. Ariko twibaze nanone, wikijije izi nyeshyamba, urazikijije nibyo, ariko noneho ni iki kigiye gukurikiraho? Icyo nicyo ushobora kwibaza. Izi nyeshyamba impamvu uvuga ngo ikiguri cyazo cyangwa se ipfundo ryazo rirasenywe, hagiye kubaho niyo
ikintu gishya, version nshyashya ishobora kubakwa na M23 cyangwa ishobora guhitamo na M23. Sobango ngo akajagari k'inyeshyamba kaza Wazalendo ka FDLR FARDC kararangiye hagiye kuba igisirikare kimwe n'igipolisi kimwe. So mu byo twagiye twabona ko M23 kuva muri Kivu y'Amajyaruguru kugera no muri Kivu y'Amajyepfo ntigeze yemera ibintu byo gukorana n'imitwe yitwaje ibirwanisho kuba yabibona hafi mu matware yayo cyangwa se mu bice irimo. Iki rero ni ikintu kibangamiye Burundi cyane mu buryo bukomeye, kuko Burundi bwari bufite Kiriba niho bwatoreza Abarundi, niho batorezaga imbonerakure kuva mu myaka 15 ishize. Ndavuga abasende FDLR niho batorezaga imbonerakure. Wajya muri hano hafi za Sange, Burundi bwari bwubatse ikiraro. Iki kiraro cya Sange cyari ikiraro kigomba guhuza Bujumbura na Bukavu direct, cyagomba guhuza Uvira Bukavu, bese cyari ikiraro kica hejuru ya Ruzizi cyangwa se ya Rusizi, kigomba kwambuka kikajya muri Kongo. Mvanga amakamyo yagomba kuba yanyura ku butaka bwa Kongo direct, atiriwe agira gute, yagomba kunyura ku butaka bw'u Burundi agahita ajya ku bwa Kongo atiriwe anyura mu Rwanda. Kuko uyu munsi amakamyo anyura ava Tanzania Dar es Salaam akanyura Kigali akamanuka Rusizi. So bako harimo n'ikibazo cya economy. Hano harimo ikibazo cya economy aho Burundi urebye nk'u Burundi bwavuga ati ariko amafaranga u Rwanda rubona ni hatari kabisa. Burundi bushobora bwaravuga buti amafaranga aca mu Rwanda, ndavuga imisoro, amakamyo aca mahariya, ibica ku mipaka, kubera iki bitaca mu Burundi. So Burundi nk'igihugu cyagifitanye umubano na Kongo cyavuga ati reka dukubite u Rwanda, durukubitire. Burundi bwaje buvuga buti turumba ko kwitira kuri economy, turaje dukubite M23 ifata nk'u Rwanda tubakubite, kuko nubaracyava ko ngo M23 itabasha kuba u Rwanda rudahari. So ikiraro cya economy nacyo ni ikintu kiri ndaje cyane kugiye ntekeza ko ubutegetsi bw'ubundi bwatekereje nabi cyane, bwo buti reka dukubitire u Rwanda hano, tugiye gufata amakamyo yose tuyadetourne anyure mu Rwanda. Bivuze ngo amafaranga u Rwanda rwinjizaga rukuye ku misoro cyangwa se rukuye no ku rujya n'uruza rw'abantu byose babikure muri ko babizora u Rwanda. Ibi nabyo ni ibintu umuturage adakwiye gukora. Umuturage ujya gufungira undi inzira abashaka kwishyira mu kaga. Ese bibaza ko umuturage wawe atashaka ubundi buryo agutsibura. Ndavuga mu bitekerezo byanjye, wimye umuturage wawe inzira wenda acishamo amazi, azayayoboraga ni wawe, azagusenya. Usu u Rwanda rwo runaniye gukora diplomasi. So hari ibintu Abarundi bamuri badede batekereza kwibaza politiki bakina imeze gute. Ntago igihugu kibaho ukacyo cyonyine, nta nubwo abaturage bashobora kuba kwabo, nuko nta muryango umwe ubaho kwabo, kuko nubwo mwamuri abakiri mu kinera abaja cyangwa abajakazi, umwami ntiyabaho wenyine adafite abagaragu, adafite n'abajakazi. Abagomba kubagira, kuko amaboko y'umwami ni abantu. So amaboko yawe ni abaturanyi, sibyo? Rero hano Burundi ubona ko bwo bwari bufite umugambi muri ku Rwanda. Icyambere bwari bufite umugambi wo kuzana inyeshyamba za FDLR. Inyeshyamba za FDLR FLN zitoreza mu Burundi, izindi zitorezaga mu misozi ya za Uvira, misozi ya za Mwenga ndetse na Fizi, ariko hose bafifashijwemo n'ikindi ngabo z'u Burundi. So ibi byose bigakorwa bagamije kujya gute bateza umutekano muke mu Rwanda. Burundi bwagize imbaraga zo kuza muri Kongo, hanene bugamije kuvuga ngo reka tuze tunyure muri Kivu y'Amajyaruguru, tujye inyuma y'iki, tujye inyuma ya FDLR. Harimo motivation yo kujya inyuma ya FDLR bakarasa u Rwanda, vuga ngo bashaka kuvuga ngo reka turase M23 nitwishobora turase n'u Rwanda. Iki cyari kirimo Burundi ku Buganda yishimiye, ndabakubiza Uganda yishimiye n'ubuyobozi bwahaye intwaro n'ibikoresho byose bishoboka FDLR ku mugaragaro, bitandukanye n'ubuyobozi bwa Nkurunziza. Ndetse naho njimwe namwe yo usesenguye ashobora kuba nti Nkurunziza ashobora kuba yari umuntu mwiza kurenza, kuko yari afite umutima kurenza abandi bariho, anatekereza ko murebye neza ku buyobozi bwa Nkurunziza ibintu byari byiza, nubwo nyuma byaje kuba bibi. Ndavuga hagati yabo n'u Rwanda, ariko ndetse Nkurunziza we FDLR yamusabye ubufasha ngo arabubwiba, bamusabye ubufasha bw'intwaro, arababwira ati jewe kugira ngo mbubahe nuko mubanza mugakora urukuta
yabwiye ati kugira ngo mbemere intwaro mubanza mukora urukuta ruvuye ku Burundi, ubu nuvuga ngo ruvuye mu kibira rukagenda rukagera mu birunga. ngo niko yababwiye n'urukuta rudashoboka. Kubibwira FDLR nk'abantu bari bamaze imyaka myinshi bananiwe gutsinda u Rwanda, bananiwe no kwinjira mu Rwanda, RDF yarabazitiye, rwari urukuta rugoye cyane kuvuga ngo va ku Burundi, va ku kibira uzamuka ugenda ugere muri Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha cyari nk'ikizamini FDLR itagomba gushobora, nabo bahise babona ko abananije, ariko bajyagayo muri leta amajoro y'Uburundi barahisanzuraga, mu myitozo bajyagayo, intelligence zabo zikorana. Nuvuga ngo Burundi na FDLR kuba badede bajya ku butegetsi barakorana. Ayo mpamvu ndi kuvuga ngo impamvu iyi Uvira ari akasa mutwe. So ndiye kuganira Uvira, ingaruka za Uvira ku Burundi, turebe n'ukuntu Bujumbura ibintu byadogereye. So Uvira ubwayo isa nkaho ari finali, ni town iri finali, n'umujyi uri finali, n'umujyi urebye w'abacura bwenge bacuraga ubwenge bwa Bujumbura, bacura bwenge ba Bujumbura babucuraga bushingiye kuri Uvira, bareba ko Uvira ishobora kubafasha kwikungahaza, kuzana amabuye. Uvira yazanagamo bavamo essence, ubu niho yanyuraga, yanyuze mu Rwanda ikagera muri Uvira. So Uvira yari ipfundo ry'ibintu byinshi. Uvira ubu tubare ko kuva Uvira igiye bivuze na Fizi igiye kugenda, inzira z'amazi zigiye kuba ibibazo bikomeye ku Burundi. So banga imipaka y'u Burundi kuva ku Rwanda kugera kuri Kongo, umuntu ashatse yabango yose iri ferme, irafunze. Burundi busigaranye imipaka, umupaka umwe wa Tanzania. So Burundi bugiye mu karwa, bubyikoreye, Burundi bubyikoreye. Nuvuga ngo ubutetsi bw'Uburundi bwahisemo ko bugomba gufunga imipaka bukamukarwa. So aricyo ntunze kuvuga geopolitique. Burundi bushaka kuba butarigeze bugira assessment kuri geopolitique, ngo burebe dufite abaturanyi, Tanzania n'umuturanyi, ateye gute, aho gute, politique yimeze gute, ni gute politique twagainingamo za opportunity. Noneho bakareba u Rwanda n'umuturanyi ufite imipaka myinshi cyane, kuko hari umupaka wa Bugesera, hari umupaka wa hano wa Ntuza wa Huye, muri Huye, hakaba umupaka hano wa Ruhwa. Baza imipaka ni nk'ine cyangwa se itanu, hari n'uwa Nyaruguru, hari imipaka myinshi. Burundi bukarabata, ariko se dufite umuturanyi gute, uyu muturanyi twabana neza tukamuprofita, hane tugamije iterambere. Nuvuga ngo tugakora ibyo dukora byose, politique yacu kabishingiye ku iterambere. Nubwo twagira ibyo twimpoza, ariko tukaduvuga ngo politique yacu igomba gushingira ku iterambere ry'umuturage. Ariko Burundi igihe cyose kuva hajyaho ubutegetsi bwa CNDD bwapejeje cyane kuzana tension politique hagati yabwo n'u Rwanda. Ino tension politique kandi izana ingaruka mu baturage, izana ingaruka mu kuzibira abaturage, urujya n'uruza bakaruzibira, imiryango bakazibira, kuko Burundi n'u Rwanda toujours n'abavandimwe. Abantu bafite abavandimwe mu Burundi, urubanga abantu bamaze badasura abavandimwe babo. Nujya ku musuranyi wa Tanzania nabwo abavuga ati ni ingaruka nzabisobanura gute. So ni ikintu gikomeye cyane. So ubona rero ko abasendene bakojeje ikintu cy'urwango, cyambere cyo bazanye ibintu by'amoko, babishaka kubizana ku Rwanda, bafata ideology ya FDLR, barayifata barayikoresha, bayifata nkaho mbese babaye urebye neza ni nk'aba FDLR bagiye gutegeka mu Burundi. Baza bagendeye ati mu Rwanda batutsi abahema, ati abahema bashaka gukora akarere kuva M23 yatangira urugamba, bavuga ko ngo n'abahema bagiye gukora ngo ntoza empire imatutsi. Nibyo bavugaga, ibyo bintu murabizi, abantu babivuga cyane, bakunze kubigaragaza babivuga. U Rwanda ntago ruba mu ibyo bintu by'amoko. So ubona rero ko ibi bintu biri mu mitwe y'abantu no kubyishyiramo ni ibintu bimeze nka bombe ishobora kuzaturikana ubutegetsi. So rero M23 gufata Uvira ni ikintu ikubisa ahantu hababaza Burundi. M23 ikubise Ububirigi bwagiye busunika bugasunika Abarundi
usunika na FDLR, kuko burabizi ko ntago igihugu nk'uburi bwawiwe ko FDLR ifite backup y'abarundi cyangwa zizawazarendo, barasunitse ariko birangira turi bapejeje bishwanyu kiri cyarimwe. So rero ikintu gihari nubango Uvira irangije kireka turi nitabasha kuyimaintain cyangwa kuyisekiriza. Yes, nukuvuga ngo Uvira yabaye ikintu gikomeye cyane. So dushaka kuba twebwana ntimubyumva, ariko abantu bazi bumva politike cyangwa abantu bumva nka economy n'abari baje bo politike barabibona ko ibintu byahindutse. So nukuvuga ngo ikintu yari Uvira yabaye ikintu ni bombe yoherejwe mu Burundi. Iyi bombe nukuvuga ngo gufatwa rya Uvira ni bombe yoherejwe mu Burundi. Ntijaze nava ko bombe yoherejwe mu Burundi. Icya mbere Uvira yohereje FDLR n'Interahamwe na Wazalendo ba FARDC, imbonerakure zose ziratashye, byose byoherejwe mu Burundi. Sokwezwa mu Burundi bivuze ngo Burundi burabasha kumaintain bite. So babatse imbunda koko nibyo, ariko se mu buryo buri mental, mu mitwe yabo, mu mindset zabo barazihindura gute? Iyi program mu Burundi yo kuba bahindura barayifite, hanyuma ikindi barabasha kubakoresha gute? So mwibuke ko abanga bagiye gukoresha ibikorwa by'iterabwoba, kujya baza muri Uvira bakabaza ngati genda ujyo biturikize ibisasu cyangwa bagire gute. So yema mvuga ngo Uvira izagira challenge umutekano, ariko risaba ko ikanyaga nta miyaga, ntizare nka Goma aho ya bana bigoma bitameze neza. Tura nabyukwiye guhindura muri Goma, ikwiye gusaka mu buryo bwa nyabwo kandi gasakisha abantu bizewe, igaturanya abantu bashobora gusaka atari ababonetse bose. Ikindi ikoresha inzego z'iperereza zayo zive mu bintu byo kujya kureba amamodoka, bave mu bintu byo kujya ku mipaka kureba ku mipaka ngo byinjiye, bave mu bintu byo kujya kureba naho ubwabo, kujya kureba bagenzi banyu, ahubwo murebe ngo mirimo aba JL, ngo mirimo aba FDLR, ngo mirimo aba Zarendo, ngo mirimo abantu bahoze muri za Demiap n'abahoze muri ANR. Kuko byo murabibona mwari nkose nka Maguruware wari umujyanama muri AFC yazize iki. So barakeka ko yishwe n'uwitwa Nzangi ndetse na Paruku wahoze ayobora Kivu y'Amajyaruguru, ni ministre muri Kinshasa. So ibyo byose nibikekwa, ariko bakoresha bande. Murebe n'abantu n'abasirikare bajya bagira ibyo bibazo cyangwa abaturage bashimutwa nabande. So imugira nawe ukwiye kujya. Rero Uvira yo noneho iza ibindi Uvira yajyanye n'u Burundi, noneho Uvira igiye mu bantu guturana, mwe mugiye guturana n'abandi bantu. So urumva ko rero so hari challenge mu veto rifite z'umutekano zo gusekiriza kiriya gice zishingiye bisaba kugira strong intelligence, bisaba kugira intelligence iri high, kandi no gufatira umurongo umwe abantu bose bakabyumva kimwe, bakareba kwanza umutekano mbere y'ibindi byose. Afazare mbeto ni hemba nshaka uburyo uzajya hemba n'abasirikare bayo, ibahembe n'abapolisi kuko aho bigeze ntabwo bikwiye kuba bavuga ngo baracyari muri revolution, bikwiye kubahemba ahubwo noneho ikabasaba akazi, kandi yabishobora mbeto aho yakwa amafaranga n'abayaya ifite ubutunzi igeze imaze kugerana ari ubutunzi, hari amabuye hari n'amareta menshi yiha amafaranga, ariko gakemura ibibazo cyane cyane umutekano. Iyo kintu cya mbere mbona kigize gute gikomeye. So impamvu bivuze ku cy'amafaranga cyane cyane ko ashobora kuinfluencing abasirikare, nuko bivuga ko abadede ndetse na Kinshasa bafite umugambi wo gukoresha amafaranga, bakoresha abasirikare bari mu Metro. Ntabwo mbizi wenda umutima wabo ko ushobora guhinduka cyangwa ibindi, ariko mu bintu bagomba gukoreshamo harimo n'amafaranga, kuba bayabaha cyangwa se bakabagura. Niba bafata nka koloneli bakamuha miliyoni y'idolari azayanga, ibyo ni ibyo nakwibaza. Gusa bavuga ko bakeneye gukoresha abantu bakoresha amafaranga. So birasaba rero abantu bafite umutima a direction ziri kuri one way. So rero urumva nuko bimeze mu Burundi. Rero ibintu byadogere vuga ko Uvira kuba yafatwa, hari inama nyinshi cyane zitandukanye ziri kubera muri Burundi. Izi nama zose zigize gute ziyabaza uko Uvira yasubizwa, nicyo zimeze. So ikindi
haje abajenerali mu Burundi baza ejo bari bariyo bose bigaga Uvira yakora gute, ese barakoresha drone, barakoresha indege zisanzwe nka Sukhoi, sibyo ko hari banza banasigaranye nk'imwe Sukhoi, sinzi nayo niba ikiri nzima. So hari ibintu byinshi bibaza ati twakoresha iki kugira ngo Uvira igaruke. Ikindi gihari baribaza se bashaka gukora reorganization, gukora reorg uburyo bagarutse muri ntuza muri no field bagaruka kurwana. Icyambere baravuga bati dushaka gusuganya ingabo, ibikoresho barabifite babonye nuko babihungana, dushaka kugarura izi ngabo zikagaruka mu rugamba, cyane ko Burundi baracyafite iki ingabo zimwe na zimwe mahariya zaparanganye. Ese dushaka gukoresha izi ngabo zikirimo hari mu mashyamba, dushaka gukoresha wazalendo ziri mu mujyi wa Uvira, dushaka gukoresha wazalendo ziri mu iki. So urumva byose niki nibyo n'imigambi bafitiye Uvira. Hagati aho kandi bakanabwira ko nabo ubwabo ibintu bitameze neza, bakubwira ko hari indege yarayije ije i Bujumbura. Iyi ndege ngo yateganya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ariko ngo aho kugwa yazengurutse iminota nibura 20 yabuze kwigwa, inyuma ngiza gufata icyemezo cyo kujya gute muri Uganda, kugwa Entebbe muri Uganda. Hano bakabakora ngo bishoboka ko hari indege ishobora ko yatawe izindi ndege cyangwa se amapare yabonye indege za gisirikare za mercenaires zishaka kuza muri RDC. So hari ibintu byinshi bivugwa. Iyi ndege ni Brussels Airline, indege ni y'Ababiligi. Mbona abantu banagize nimero y'abango ni SN 455 niyo agomba kwa Bujumbura ejo. So nuvuga ngo kugeza ubu baravuga ko i Bujumbura hari amanama n'utunama twinshi cyane mu mazu y'abantu, mu mahoteli. Baribaza niki gikurikiraho, Uvira tuyikubitwemo, turasebye, biragenda bite? Kimwe nuko ngo abajenerali nabo bameze ari n'abajenerali bavuga bati naho n'umwuka nawo si mwiza hagati y'abadede mu ishyaka CNDD-FDD, aho bamwe bashyigikiye uruhande rumwe n'urundi, kuko abajenerali biravuga ko neva naramuka atsinzwe mu ntambara y'ijanye mu gisirikare nawe batazigera mwihanganira. Niyo ntuza ihari. So bakubwira ko nibura ngo hagati y'abadede barimo SG ubwo SG na Neva, ubwo SG ubwo Ndikuriyo bafitanye ibibazo. Bafitanye ikibazo bose, uyu Ndikuriyo ashaka kwitoza SG na Neva ashaka kuzitoza kuba umukuru w'igihugu. So urumva noneho hari profit zihari. Urumva Ndikuriyo yamaze ko intege nke za Neva zishingiye kuki, zishingiye kuba harabaye defeat, harabaye gutsindirwa muri Kongo. Ni ibintu batigeze banumvikanaho bose. Noneho hakaba iki cyo kuba buri wese afite iki abamushyikiye. Bavuga ko SG nguyu we ashyikiwe n'abajenerali bamwe, na Neva ashyikiwe n'abajenerali, ndetse SG washyikiwe na uriya wagiye kuba president wa Sena. Nibaza na perezida w'inteko, ni perezida wa Sena ndakeka, uriya Ndakugarika. So nuvuga ngo akajya n'iki n'abasirikare bagize gute bamushyikiye. So ibintu rero bigize gute bikomeje kujya gute guhindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Abavuga bati aradusebeje Neva ingabo zacu. Ikindi gihari gukora ino reorg, bari kwibaza turakora reorg, gukora reorg nabwo ishobora kuba ku bibazo. Ubanga bashobora gukora reorg, ino reorg ikaba yatuma cyenekeza ko impamvu nanga yavuze ku munsi ejo avuga ko niba aramukorasha Burundi bwongera kubarasa nabo bazajya mu Burundi kurasa, bazakurikira sorusi. So ibyo bikwereka ko bishoboka ko bo bano bananga bafite amakuru yuko ubundi ushobora kuzabarasa, kandi ubarasa bazajya guteza kuburasa. So tukaba twavuga rero ko mu Burundi hariyo pressure iteye ubwoba ariko mwibuke neza ko Burundi umaze iminsi busaba ko nabwo bwagira gute, bwajya Doha cyangwa bukajya Washington kandi ngo Ububirigi bugize gutya burimo barasunika ko Burundi bugomba kuza Doha. Azo Burundi baza Doha, Burundi bwakubiswe na n'inyeshyamba. So hari ibintu nyine bumva hano bitangaje. Politiki yo muri akarere iri tension kabisa, harimo tension.
bakaba ko Kinshasa iri gukora ibitero byo kugira gute byo kwisubiza Uvira, gupanga ibitero byo kwisubiza Uvira. Nubango ubwo mubona turi hano dukora amakuru, abantu barishimye rwose, nanjye naraye harabaraye banguriye rwose, bavuga ati rwose Uvira waduhaye amakuru, nawe fata kamwe rwose, ndanabashimira cyane, mwakoze kawa yanyangezeho rwose, nabashimiye cyane. Rero hano ubwo abantu bari kwishimira intsinzi, ubwo turi kubaha amakuru, ibintu urugamba ruracyakomeje, amakuru turacyakomeza, kandi mugire ngo turasoje. Baravuga ko Kinshasa ngo irimo gutegura igitero gikaze cyo gufata umujyi wa Uvira. Ntabwo nzazawufata gute, so bashaka gukora ubwo wenda bashaka bavuga ati dufite za infiltration, dufite wazarero zikiri Maria, dufite FARDC, dufite abarundi bakiri Maria, duturanye n'u Burundi. Kino gitero ngo bavuga ko inama yabiraga i Bujumbura, bigambye ko amafaranga menshi, bafite amafaranga menshi, ntuzashobora gukoresha amafaranga mu buryo bushoboka, bagahabaza rendo, bagaha abandi bantu bakayakoresha, mbese umujyi wa Uvira ukagaruka. Ariko nkibaza neva amafaranga menshi yabonye yo ya Kinshasa yamuhaye katigeze yakoresha mu basirikare, yaha motivation y'abasirikare, umutara ya motivation y'abasirikare bakiri mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo ntayabahe, azaba baramaze kugaruka mu Burundi wabo. Nabyo nibyo kwibaza, nibyo kwibaza rwose, kubera ko arimo gutegura igitero gikaze cyane, kandi ngo bafite amafaranga menshi ku buryo bashobora kwigarurira iki, bagomba kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Ikindi bavuga ko bagomba kuzana ba FDLR, FARDC, wazarendo n'abacanshuro, ku buryo bagomba kujya gute, bagomba kuza kubafasha. Ibi niko bimeze, niko bimeze. So mu by'ukuri izi ni inkuru tubabwira, ziri turimo abantu mushaka kutabye ko inkuru tuba dufitiye, twahize twashatse. Ikindi mwamenya nuko Burundi nyine bwamaze kwifungira umupaka wabwo, Burundi bwarawufunze. Ikindi nabonye nuko hari abasirikare ba FARDC bavuga kugira gute baje muri M23, barahari abasirikare banye baje muri M23, bashaka ko abasirikare bari barimo barwana muri bice, bagahita hitamo kwizira hariya. Nabonye bavuga ko harimo abasirikare bitwa Colonel Mugema, Colonel Rujo, Colonel Sebagabo, Colonel Kimenyi, Colonel Sebatware. Abasirikare bavuga ko ejo ku munsi w'ejo ba Colonel bagera muri 5 basanze AFC M23. Ibi nabyo ni insinzi kuri M23 kugira aba Colonel nk'abangaba bakaza, kuko bagize amahirwe. Aba Colonel iyo bataza bari kuzagera Kinshasa bakabazirika, kuko ndabona bose abavuga ikinyarwanda. Aha rero bari bagize rwose ari guhura n'ibibazo bikomeye cyane, kuko intambara kugenda iva mu bavuga ikinyarwanda, bivuze ngo n'uvuga ikinyarwanda muri Kongo hari yari gutakaza agaciro mu gice kitari mu mirwano. Mwana byumvisha umuntu ejo ndabati mwebwe bazarendo, mwebwe mugumane Sidi Kivu na Nord Kivu, ntago tubashaka muri Katanga yacu. So ibi byose bikereye kubikwereka uburyo abantu bafite imitekerereze yabo mu mutwe. So rero tukaba twakwibaza byinshi dushaka kwibaza bihari. So muri rusange nkaba mvuga nti amakuru nshobora kuba ntanze nayo ngayo, turaza kugaruka tureba mu yandi, ariko mu by'ukuri hari byinshi byo kwibaza. So cyo wamenya nuko Uvira yateje uruntu mu Burundi, Bujumbura kubita agatoki ku kandi kugira ngo igarure ntuza, inama zibanga zirimo ziracicikana, imbonera kure nta nushaka kwibaza ko zinjiye mu gihugu ubundi mu Bujumbura harimo ikibazo gikomeye cyane, igishobora gutuma bashobora kugaruka mu ntambara. Baribaza imbonera kure zatashye zose zageze mu gihugu barazishyira hehe, bamaze kuzimbunda zijyana ahantu zijya ku mabariyeri zirwa zambura abaturage, barazishyira hehe. Abasirikare batashye bameze nk'intare zishonje, abasirikare b'u Burundi bo barajya hehe, barabashyira hehe, bafite amakosa yo kubashyiraho
ngo bagire bize. Ikindi barikora FDLR yabinjiranyemo, ubukene mu gihugu ni bwose, bafite ibibazo byinshi cyane. So urebye neza intambara ifite ingaruka ku Burundi no ku butegetsi bw'u Burundi. Muri make bavuga ko ubutegetsi bw'u Burundi buri mu biganza bya M23, ariko kubuzaba mu biganza bya M23 igihe abari ku butegetsi babibona ubwabo. So nuko nge mbibona, yaratoye tugaruka tubivugaho. Reka mbashimire cyane, shimire mwe mwese mwadukurikiye. Tubamenya kubashakira amakuru rwose, ntimugende mugumye mukurikira ibiganiro byacu, mukora like, share, ndetse munabasha kudutera inkunga. Tujuru turacyabakeneye, muri abantu bacu rwose, inkunga yanyu irakenewe. Imana nibagire neza, mugire umunsi mwiza, turabona kuba namwe. Imana ibarinde. Njyewe na Meka Kayiranga, twongere ku yandi masaha. Bye bye.